Program Avokado potpuno je spreman da dočeka novu eru digitalno potpisanih dokumenata. Na primjeru overa potpisa zastupnika pravnog lica pokazat ćemo kako dokument može biti digitalno potpisan od strane javnog beležnika i zastupnika. Nakon izbora stranaka i formiranja isprave, kliknut ćemo na dugme Pregled, koje ima za cilj otvaranje dokumenta u PDF formatu. Klikom na dugme Alati bit ćemo u mogućnosti da odaberemo opciju za digitalno potpisivanje dokumenata. Nakon toga, odabrat ćemo mišem poziciju na koju ćemo uneti digitalni potpis. Otvara se prozor za čuvanje PDF dokumenta na našem računaru. Preporuka je da izabrano ime predmeta biramo broj konkretnog predmeta i dodamo oznaku potpisano, kako bi kasnije znali da je dokument digitalno potpisan. Nakon čuvanja od nas će biti zatraženo da ukucamo odgovarajući PIN. Potpis se pojavljuje u polju koje smo prethodno označili. Postupak ponavljamo kako bi učitali i digitalni potpis zastupnika pravnog lica. Za ime dokumenta biramo isto ime i potvrđujemo da želimo zamenu postojećeg dokumenta kako bi sačuvali dokument sa oba potpisa. Potpis zastupnika se učitava. Digitalno potpisani dokument već imamo sačuvan u svojoj arhivi na računaru i možemo ga kasnije poslati na server na kome će se skladištiti celokupna digitalna arhiva javnih beležnika. Dokument možemo i odštampati u potrebnom broju primeraka.